ye fe ne car menko e car menko but ne bi atua so be 7 wo kwa akurase ho no ba bi okoto board ye de che no ye de to so ma no but obaso abedwom o ton 50 cedis e car menko ne bi wo abro etuatua ho be 5 e bi kura timi tua so be 4 na 3 e be 3 car e be 3 e mokra enti wo de baso amedwom a o tene mienu o te board ye ni mienu 5 cedis e miensa wo se 10 cedis ya omo so bi twam wo yanim ha se ya busa ne se de wa pempan no ba ko ye sen 20 cedis 30 cedis pen na so man pen na so man boss wo ko akurase a bottle 10 no enu 50 cedis yes ba ko 20 cedis pen no e bi 20 cedis ya busa ma me no otwitwa gobe wo yadim ha se otete gobe wo yadim ha se pen no otwitwa ma wo ye sen otwa no 2 cedis ma me no otwa gobe wo han otwa no 2 cedis meba pen no ho ayeden obi ade bia ni ho no mu a ebetena ho afebo nti ade ebre bia ni ade a eba but said akuafo ni si bre wo wira mu ho no boss ansa kwa na wo beya bia ti se bia entoast ti se studio ha ma na ba no na bo kabro beya bia be 4000 do ko bon kofie no kwa mo bon live ba ko wo do mo je o mo mbetintim apafo no mbetintim se bia na woni machine pumping machine bia na woni bi ya o ye na kafe kafe no kwa de nyanduro ho ko hai na da twinsuo no wo de atwinsuo no wo be top petrol pipe no a nsuo no fam no e bia na woni bi so ko man he wo ko hai wo de be hai wo te se de wa ko gi obi hwibalo wo de ye adwuma wi a ko yesese man no wo wi a e bia e day no pumping machine no atutututu na atwinsuo no ma won bo ti bi da jo bia be 100 cedis apafo fa nipa be miensa obi a be didi ene no wie na fo no mra no wa boka ena wanje mu fofofo a wa na eto wo so abo because ko je bosia ebi wa ha wutwam utika mu kura twam a wuduru ba bi na opake ka no tum se cabbage bon area ho ya tuagu kwa mfaso bi amaso me se wo de eduru goso Wednesday a boss wo de akogoso market ne ko hwe ade first etimi ka se goso oba na ntutu se goso board no ya akogoso ne ko hwe ade e ma na free kumase ne nkra ne tema e ba goso no strategy o ma fa ne se board ne begu ho anopa no mo ma ho o ma board no ho chamber for ho so tema nsuo muna na nsuo no start say petia wa akwa na ade oh madam oh boss wo de boam kakra wo be pada chaw amana to ebi wakra onu a wo pe o nema no wo pe mo se obeye no husi ya enya bono na na market strategies market shenanigans enya bono na ko bono onum na onum sa wontimi mfa board ne nsa anko back ebre ha na ntuba jem nso no onu akope boto ten angola boto no wa pempa ni nyina de agum wo de atwa kumase ka wo ba na wote so ame opoduru wonso so wa ka tell se mi kunu awu nkora na agum so me na me hwe wo e ma no mti jode bia mu kunu awu wo mu na kunkum wo mu kunu no ukuru ngwina so awu aso obewu ama ora obewu ama nti ansa na wo bedua nya ado e beba no wo be fa process be 10 mu ansa na wachi na nya ado so the bottom line is I was say the industry players no so far kwan bi so Boakye because ade we old age ade akoswa eti ama obu akua no enya enticing ma young man say okwakurase ahụ ema ni bi eba kurase na o ma akuafo ni sika no ma dom body no ma dom product no okay and you know they have that reliability say maybe o mo twa conform ni ma ba akuafo bo so ma ni sika aboko no wado amana ba no wa fa chiro dem ni powerful and you know ebisu ni nukre and say obi o pa ni abe no obekwa kurase wo se bia ya body na yete forest no wa kwa pipi no wa de bia 3k 4k no ya na de nti e ba no afa ne ka free ni kumasi no ko fa ne ma no be kumasi akọ kran okay so a long term plan amamfo bi so ayede air plan e pom eso nyenye skani bi ba o man sa sector obi agriculture means on fan and fan ho na je kran ni ho one last year no yeah hand over power no kan ho ase last year former minister no Brian Champo ko fa eba na ebu onkrase no ko fa bae no I say e wo hen anyone biem it was a knee jerk reaction o mind dia ho ne yeah nyame mo ensem mai ebu be bia enyema na busu kura na ese odwom no there's no storage facility silos bebre ba omuka so omo ye na we transumu pa wo ma we mu bro silos no omuka so omo ye na we pe wo ko eni nansa ni nya be peche o
so amene kejetiane banteman race course montene so pay bunso ebe pacha but it's enke digu baby eston for some few days bia ke be yisu but enfo bia ho na say pay no so ye wo industries bia omu hia pay no ne ade for other products yes ye nku ni sane ma no yes and pay abakra no oman say amanfo si the ye traditional medicines nyagro so enso ye jagu sa enfo bia na no nsia bo ne akoda na ade achi ne aba ne abekasa sa na minister kwagin sika na o mampanyine yakoto oba na kan sabi nsegu sa transport minister asiama ne de ono tema port ne Ghana maritime no ne ade ne hia no sa brantie no ya no aba be gina ho na kodo ponkroma ho no no abe meet the press yeah wan boankra no abe ka boankra kakra no abe ka we kakra no koda bia sa no abon up and down sa it's a boys now amani aye hunu wo lorry first sem ne ade da be na ate sesiam ese obeshi besi na ese odwane o my atwede boy be koso free na ko ka mu no be dwani shirt say na holiday free chira ko be dwani shirt be mpie chira no ono nim fasi nya bi wo ko no aye mathematics masa utimi no mathematics wo mathematics no nya adwuma masa na to petroma no metini besiu odi adwa obaboka wa we ya efo a metini be kan no entire life obaso hodai do this guy there trek my boss quick one mo through prempe nim ho filling station e wo ho no prempe bay prempe college ya so for ya what's a traffic light we ho yeah I say the odi twem ko fosro enti obi aye de ope on say cars ni bi efase ho on say bi fa hospital and bi su gira obi aye de ope enti e ho jam all the time obi ani ho prempe ni mo obi ani ho that's how say MTTD for obi ani ho so mo cross no ai mo free South Hospital ho no e be tie so about people line and ni pay twema no say car gas e ko be na wotwe kwa he betwam obi ani ho e na ma ni nyina o mo ton ade wo sa ho no no o ma sa so mo ho aba breport junction enti e free ba bia new plan station ni wo no na obedu traffic light na o bane afa bantema akoji ho obetima take more than be 1 hour na wunya nuri that's is bad obi ani ho e na amana kese bia beda filling station anim enya yi ho no filling station anu ho a no for hospital anymore there be so free hospital no kra na se bia wo be fa aba abreport junction ha se ya won say o mo de guide bi asisi filling station ba bia o mo gu cement ne be duru ya enya abreport junction wo tra kakra na wo kwa ai filling station amana bi da odi cars ni nyina obi apese odoje sebo no de bom bia one year for accident no Kumasi planning no sometimes you don't understand though. It looks as if say they are two autopilot e wo mu a ye dede ya no makoye ye dede ti ya omu ehunana enya sam city guards sanko for me enya sam city guards for no mugu bantuma ayi run about o my daddy bi o mo ayi run about no G run about say omu chain ayi police hey ahono omu dwatre o Keme city gas no mugu eye bantuma G run about ono yeah akosofo therefore crop 5 omo yire wo te se akosofo like already ma be for we see animal na me ma eye akwaba omo no di anu Kennedy for akwaba eye ase wo funny say sofola ho no on say o mampanyin kufo that sofola interchange no ye hera ye underground ni person ke nipa enfa ho and unfortunately car park no so no any sabe nipa be fa na obepie no and we have and nipa no enkofa interchange ole ma me ni koma sante ye be kan ho asema kire my brand te akwaba Christian and say bibi aboko okay me enti o Kennedy na wi ana ye ne dimpa for so atwetwe nkomo na afei me ne Alhaji Smala ene enkramofo edi afedi dakese e be di nkomo ne edi transport nyina nso so ma me ntio anope Omanhene fa kwanya wesu na yemfa nchakese ma obi biara nyame de enachew na ohwe Sompa TV
yenso yeti radio Sompa FM 93.1 na yedin chakese pa free Kennedy asye de ma obi bia no pay na yenu muslimi fo so omudi omufisha na Kennedy fo Yosef akonye Yosef obi bia Eid Mubarak na ka chomo se Onyankopon show bia because muslimi fo de yenu mo ana ididwo mo so mo ko na omo bani no ma anope wa wutie bia na Kennedy kita sela asye na yedi we bia ya de bia yetena sese ma Ghana man ni biasmane santema nyina te asye se home appliances fee nyina asye ho enebe na be man empanifo kan se mi say opaso pa ngoma so no o man nyina ni modobi ntia o ni mum ni yo yentia obi ko bi se de na bia na Kennedy for na o mo ti radio so mo ti TV so mo no mo me ti se mi da bi ni yo yentia da be so man da bia me trasa me si home appliances abeka yan setena ye ti ho ya braba ye bo ye dwumedie ye kwa ye be niema we ye beka ye ho a abe fam ye te se ye nipadua ne ye ntade ya we free nipadua we free wa brabo ma enyeyi into man da bia Mr Kennedy onu de bia ni so de hunu ya wote ase na wote ho na bia woni calculation we ye se ya me be nam no so home appliances bo koso ayefo e wo Ghana ha Omane beto ase mfa akoni osen ncha me boss Mr Kennedy champion papa nya menam no so amane ma we de bia oni na dwendwen ne se TV boy fofofo no bi atimi to bi fridge boy be fofofo no bi atimi to bi air conditions ne kettles ne irons ne blenders food pound machine dwuma kese okofa ba ye se eni me nyina be funu bi atimi to bi obi so po washing machine papa oman Mr Kennedy ni so de hu nya se e man sinye ma me bi se ti no mo ro nyina o ma ya sese o se eni ye o se ma washing machine boy fo no bi atimi to bi alo peda to bi ya obi anu ye pusi ye chia Onyankopon kan ho na onhwe so maye o ma mesero so wonya akonya na se uhwe TV na 4 different telephone numbers so screen so fefe di obetumi afa bia na fa e fridge pa na opa to person na di nkita ho a number no screen so fefe ye so ye radio na ma de betu da me so ade bia se ye TV se ye air condition se ye kettle se ye iron se ye blender so bi se otigan na mem ha opedwuma ye Kennedy food pound machine for skabe to bi na fa ye adwuma obi so popcorn machine ato o ma ne ma we bi nyina biato Kennedy ahwe yeso e radio no meso fa telephone number ni nkita ho be bia wo bia ye delivery services ope Kennedy TV ni bi ope air condition ni bi ope deep freezers ni bi ope fridge ni bi ope Kennedy fufu pound machine ni bia o ma ne be deliver ma be bia wo bia ope meko machine ope bro machine ope stabilizers ope washing machine ope gas cooker with oven number ni editu bia ne fa no be bia wo bia ni nkita ho o ma number se editu bia ne 0244 385 128 0244 385 into for telephone number me so Mr Kennedy ekwa phone sisi be bia wo bia we are by dwumani hu ye ne ma we bi obeso no payslip ba ene telephone number no ne ni nkita ho fefefe o ma ne so ton so ewie mo hye e se Mr Kennedy si nyame adom ye the air condition 1.5 horsepower any 2.0 horsepower any 2.5 horsepower ya o ma R410 air condition o man entry light o ma de bia me sense me say Kennedy aso enya da ye survey ebu say hu say de be nti na nipa ni bebrebe nya air condition komo pe because o ma air condition say no nyame adom enya loss gibi me o abenye necessity abeka ye ndada setena ho man o tigana hapa o ma so to condition because they say we air condition me can pay say onya guy because the entire onya guy say o ma air condition ma dem ye nwinu e ma asomdwe kura ba fi o man o ni na me wiawe so na wura dem be bia be rubia na say condition ba o ma mo say o hu ankasa adwo enti Mr Kennedy say ye so we nyina say ade te nipa ni bebrebe here condition no wetimi to bi o ma ni nyina ne say enipa ne say air condition ne bo edin enipa we air condition ne bo edin and aside that so your second observation you notice here ne say o ma nipa ni bebrebe say air condition auto a light some no na e twem light o ma nyame adom na Mr Kennedy so akofa R410 air condition o man we use gas ya so tobi e de ko fie odwuma office be bia na o man entwem light kwa into ma de bia tase ne total ne mu bia say enko be bi ma obi mfa air condition kwa job de less than 3,000 Ghana cedi Kennedy share nationwide and can wager old barrier pokuro bi tejansi travel and say Kennedy aswe ho o call my air condition R410 1.5 horsepower 2.0 horsepower only 2.5 horsepower e bi ho no ma ebo ne say fo now the call fie dia mesro and na me ho say and air condition me di koi and me light some dey be only problem o de kwa o light ne entwe o light it mesro we Kennedy share bia no air condition pa na opedia e Kennedy share and ko be obi fa fofo nkoda na kwaye R410 air condition man entwe o light o ma obi air condition Ghana because e wi mo ahia nkasa and trafa ko ma huhuro ne mfifinsa ene ne ma nguhire no ma no obusua be ma ba ma me papa mesro
nyame ado Mr Kennedy the air condition papa ni bia ba ya o man he say ni so obetu bia koton a ebo no esa da fo mu Kennedy ahwe bia na adum family plaza be no air condition bi ho patasi adum house Kennedy junction air condition bi ho enkran wager old barrier kokuro bite junction traffic line air condition R410 air condition 1.5 horsepower 2.0 horsepower and a 2.5 horsepower ya man ura Kennedy ahwe ebo no less than 3,000 Ghana cedi ubenya bia ta uni problem kra o man say nyame adum de bia metrasa me say TV there e say a necessity ehu yemo bia say o man obia benya TV there born them because o man say dey koso wi ase dey koso inflation sama yeka gobama inflation ne koso anyway nyina o man say o pebia tu pebia hu a baby obete sanse mo obehu sanse mo bi no e TV so e say nyame adum Mr Kennedy say there be ene yema TV boanyafo obia ntwinto TV into mo ura Kennedy ahwe ya TV no e born da from say from 24 inches or 32 inches or 43 inches or e 98 inches obi say open smart television obi say open smart Android television obi say open miracle television man ura Kennedy ahwe we bi nyina honma o man he say born da from TV pa de o man obi enu say Kennedy ahwe o say Kennedy one o man ube charge wadwo o man numbers ni betu da namum say promotion kesi ayekoso Kennedy ahwe ne say na me do Mr Kennedy akofa 32 inches smart Android TV aba ya o man sa TV no for internet purposes o connect your phone bibia Facebook Twitter bibia o man ebi honom na de Kennedy promotion kesi de ato so ne say TV obu pebi ato be ko motor more than 1,500 na nyame do Mr Kennedy say de bia na me say TV a necessity no obi here be say we are say dane the internet na bibia to man Android 32 smart television Mr Kennedy akofa ba no e bo ne 1,099 Ghana cedi pe na de decoration ma auto TV ya ne de decoder T2S2 decoder ne de appeal so se fa we ne fa ka ho free okay na Ghana for pe we de ne appeal intimate me say TV ho asempa about tirima e Kennedy ahwe nemom enko be bibia no bi amfa enkwaya ankoda no fofo ubeso ni Kennedy nkita one your number no e 0244 385 128 0244 385 128 and two first telephone number we are Kennedy no be nkita ho na de bia hu Kennedy ahwe bia e TV pa na opato obi so 32 inches ato obi so 43 inches ato obi so 50 inches smart obi so 65 we call 98 inches o manu ba Kennedy ahwe TVs bo we nyina e bone da from smart Android obi so miracles do make ma connected for man we nyina bia bu Kennedy ahwe ya o man e bo no e da from because say obi anim say Kennedy ta say like e TV pa de ahwe no ho no o man say fridge die obi anim say fridge wunya because o man de bia me tell me say e say drum pa ya to aye no no o man so num wi ade ka no fa say fridge o man ye didi wi a o man ye nkwan ka de man ye wi a o man ye sabia de ka de ntimi ntum e fridge mi de be say o man ensompo ni penu no bia be say onya nsonyu no ma o man e fridge mu into bien say the fridge is pa de hu nya organ mu ha obi stimi solid fridge o man tutu e free to ba no o man na ko man problem nya me na Mr Kennedy so ko fa deep freezer hodo table top fridge hodo table top double door fridge hodo we bi gina o Kennedy ahwe ya o man de bia de ntia betan say o pe bia o be top fridge e fe na the board da for ma o to e ma problem o man Kennedy ahwe obi so pe table top fridge o man Kennedy ahwe obi so pe deep freezer park ese o mo ye coast o mo stone so boloni nsuo o mo ton drinks o man obi so pe deep freezer de adwuma Kennedy ahwe so o pe fridge table top and o pe double door fridge de bia mo to say we do pin nyina bia o man bia bia de ye papa na o be to winya problem no Kennedy ahwe me sraw entena fie enka se ma ye nkwan awie na de ka me ko so obi fridge e bia no nya problem e se nyame ado Mr Kennedy o ma fridges boy full table top boy full deep freezers boy full ento ma me tigana he me se fridge pa na o poto dia enko be bia deep freezer hodo nyina Kennedy ahwe enkanfo nyina de ni che wager old barrier kokuro bi te dancing travel and pay on the main castle road o man Kennedy say edum finfin family plaza bedo no obi amna ho patase adum has Kennedy dancing o man de nyina ba na Mr Kennedy say dabi eni pa oti wiase na oni adwuma ya o ma no bebre ye de Kennedy food pande machine aba ye de popcorn machine aba ye de bro machine ye ma we bi nyina ba o ma ye adwuma kasia Kennedy de aba entra fa ko be to food pande machine na fa ye adwuma na so mo se e yampa me so e se me ye adwuma me nye ska metumi de aba bra ni bi popcorn machine hodo nbi nya bi pepper machine ya no ye meko machine ya o ma we ya meko je na kikaduo ila konti ze be ye ma kama na mo Kennedy food pande machine de ensa ho be to bi na fa ko ye adwuma na so mo se e yampa me so me ye adwuma me so mitimi bobra
Oma Kennedy we nyina ba no se da bi abedwuma efo nyina no mesrew upe bia bra Kennedy ahye patasi adom haske janse ye number se ne to so na so so number se didi dwa no eye 0244 385 128 0244 385 128 ita ba nyefo nyam from Facebook ma Kennedy ahye na mo magina me bi nya na mo yetete mo kakakaka o ma se hope appliance what you about tirima company bem na ru akoto ne ma no ba nya problem Kennedy digital satellite دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. All right. Mami ni komoba. Doctor din partners. Doc, na what to say? Dibi adadi. Ma yenhwe wasue ye na afewiya. Mene Alhaji Smiler ane abidwafo kan ho twetwe nkomo ene da ponda kese Eid Mubarak na yebeka ho sem bebre de ntie ho hia se yenuanom kremofo di afase we 30 days of fasting enya kwantu okitwa one of the pillars of Islam na yaka ho sem ne ahwe after 30 days no die ene ye kremoni na se de wo so ye na insira nyame di man no won hwere na bio nso so betime kuram na ne mudie mu na watime akọ mpo atwe akra e de ama onyankropon Allah mami tio doctor yo the back for the so there obi ani Sompa FM stomach ulcer ho asem amayeka me no kasa ya enuanom benifo be France e won kramofo me bra before I best start fasting no omobama you prepare obi o ha no problem. That's right. Obama treatment and sound wa start. Wo ha o start that problem ba oba na bia do ja o mu no ya hwe nsa na wakoto aso nti dimpafo ye dwuma ne se ye hwe ye funumu haw ahodo nyina stomach ulcer ahodo bia wate den peptic gastric duodenal ulcer GERD and acid reflux gastritis and now we test yes H pylori ebia no what the bed in pass ya asumdwi ebeba megiri se obi aba hello good morning good morning what to say uncle nyamiadum me ho ye pa yo oko dimpa natural health clinic e dia na di uko pie ho na dia na asie uncle nyamenam dimpa so aye no e bro adwen ne ntiase so dancing fi mo twini adene start wo mechi so mechi kase ma ko hospitals akwa machines mu MRI ma ye miensa to say me hu nyame me ho ti na mataba na Sompa eye me ya me stations in flow ti mi hwedi nam se de bi obetina ha program sade ne ya papa anka Omanhene eni akiri enya bit ti me kwa ko try ti na me ko try na nyame adom FM me said there say me kwa kwa me nya busun yiru na me kase nyame anyam say dimpa ama made me ho and then me tinya bia wo me yefunu bim for 8 years masaya come on for 8 years 8 years wow me chirika say na wa chirika say de say ne anka ni osa de ni ni se me chie ya osa wo bi de minim esa wo setimi yesa minim na mako hospitals aminu no sa ko noche emala niensa testa hodo amaje enti mi tie sa wo de bi o kasa wo si wachi o setimi ma wachi nti me ko try
na me ko try no before say me be ko no so I didn't start with my chest to say aduane a medin na me ko kwa enyawe esa na obo no say na obo ano twen me chill baby ak chama was on me ko try so no kwa no say ayenko na say me wo say aduane within 90 min digest ya igu buije uncle mania me no tu ko ya na doctor ma unro ya minam din paswama enne mentifi mi didi kama ni mitimi nye biya mitimi ye me ye fuya ni tutu mi atare ka oh Mame na ni atetempo mame fa osia ni je de me wani jo na me sha daba ho omo enim me no mo hu cause ne ma shemu no kwa na unim ahoni ana onem na se ne me to din pa fo no me so e ba sa na wa fo an kitikiti wa wi abeka so obi kura abo dua o me say edu be bi na me bisa me say ana ma you bi bone and me ama de ka chere say me nye obi apone akana me timi nya kese akana na yame sana na yame until the has why no so kwa una me mere wo sanka witimi ye kese na so ya de ye ne mfie nwotwe bre men so abre easy e ba sa be me wontumi me ho asa bomofo ni mabo ayafo Omanhene asre ba isi ade wutumi je match kama uncle jaja me has me bien ko go pien ko be ka kire mo easy sisi ade mutumi ya bibia kama uncle ye bibia se nyam ye no nyam kama we fasia look ya kasa yeah you abai me giri say wow be ba betena have you say yes o kan de no from na okay the 8 years other hospitals stress on omo anka osa ho asem there be na doctor omo what chika say tutu onfe ana wo yam eya wo ya na obekase osa because yesu say nyina yesu wuni dia na onya ana obe uni ya osa obenya osa ana wonum ayi anka abra ni dia obenya osa eti adwene nyina akodi osa se me yafunu ana me da me tumi na madam kase me osa I don't think that the impact for your baby I pese your church ne ma bi mu mani party ase ya de no de be boss but se o pese wo hu se e bia na de nkofo ikikan e bi na e ha ne ya yes wachi betumi aya wo ya obu okra won te hwe won yam but what bibi kakra won ne bo ana odidi a da agye ne nkoyie obi so ane de ne se ema ni minimum va na se ma he lady bi ona ni minimum na problem ase bibi sa ho ase bibi she ho ase bibi asisi ho but dodo ano acid reflux okay se stomach acid e ko bo adagye entumi a na foforo ba na bobasro enu de abusuya sa wote ha na titiru wo de akokọ ba bi bebre na wonya ensesaya wo de hwe dimpa kira kwa na hwem na te sape ubenya asumdwe de sede menua Evelyn wanya asumdwe obi de ema sebe ne yamu etim obi nso de ema no rane saa na nzai ma hwe ma me bi owo abepo junction side wo o se ne yamu no se sini so ondimi na time bia o kwa but obaye no the next morning eno me frɛ no me ibusa de ase no o se mienu no okoye afa free ho no ajai ama aba normal said obi apese oye no enti abusuafo yes say your stomach cause a ho nsem a wo de hwe kira kwa ye okumase di chem so old have insurance abosan no ugina airport run about afo ni kire manhia kwan no ye ni plaza side eni ni crofrom kwan no so eno di fo ni kire manhia kwan no so na busa old have insurance na dimpa junction na oban ho na numbers no bia okutanko ade afre 0245 11
11 84 84 34 34 0245 0245 11 84 34 and 0246 0246 744 744 744 0246 744 744 and did the air trap toy. Sɛ o deɛ no affect wakoma obi wɔ hɔ nso adeɛ ne deɛ no ɛnyɛ n'akyi na yɛ ne ya ne deɛ nyinaa ne sɛ n'akoma no ɛna ɛyɛ no nneɛma bi a wɔnte ase ɛbobɔ no ntɛntɛm kakra bi so deɛ yɛ kinkim duma bi sɛ biribi ka wɔ wo de wakoma no kɔhyɛ afidie mi yɛ kyɛke a yɛsɛ wo ni problem bia ɛno na kyerɛ sɛ ɛyɛ dimpa adwuma sɛ wo de wakoma ɛkɔ ne yɛ kyɛke obi pia okay bibia ɔyɛ echo ECG yɛsɛ wo ni problem wa na wo da so ti bibi wo akoma wo de bra ya wa duro bi ya re hye wo techere ma ase a obenya asomdwe afei obi wa ne de ontumi na aye no na krokro obi so oda no na ni time na ni beti bi asam aba ete 1 ona biu ete 12 ona biu ete 2 ona biu na ni nya te pe asa ebasa adwendwene wo wiase ba bia wo badwene bi fise adwene no ankasa onya enough oxygen and blood enunti emma opa bibie enunti osa wa yi adabia agofo ka wo ka se obi ato adu enya adu to yade a obadi mpa so ya taw asumdwe bitumi aba enti no ye wo di chem so kuma senko a ye wo eno ase ye di no konkrai bebre frise nipa no bebre ate nka won tumi mfiri nkran ma ye nyo kasa ne ehu ne ma ni so betima ye package e dey abro alright and until 0245 11 84 34 and 0246 744 alhamdulillah mo ache I was a chia and chia na because assalamu alaikum. Na mesumidi eni dini ya hubrasi aje so wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. I like that thing. Bismillah. Is it Bismillah Rahim Rahman? Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim. Rahman Rahim. And many I see and say Unyakopon mubruhufu no woni adumura Onyankopon mubruhufu woni ahomobro wi ase nyina Bismillahir Rahmanir Rahim Unyakopon na ye ahomobro wi ase nyina okay anope ye twetwe nkomo edrume bi a ewi ase se obi ya ade na woni ntiase ne hunumu a wonte nase obi on ma be ne ritual say enkramofo ye wo dabi a omode dey si ho mo ye furu si ho but I be ne tai sa de na chi then komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ne wo kafa ho a enu nti abehia say wo osum no mu a wo se wotu sa na mo no anopa me ni alaji smala wo ha ye din komo but I be pa ne techi na ehun faso ema ndi oyeye no ene ne busua ne oman no so te say mama akwa bai amabranti ye fra o say acho e fra me Idrisu Boakye o papa pacho okay pacho na also eni de kwa so bidin de Ibrahim Boakye also so papa ni pacho ani hey Masa swala unye easy o. Squad awo fi no. Wow. Wonderful. Yeni komano pay. Komseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se de nyame de ma no e wo koran mu se emra so na brebi wo ha wo se kremonia na se Islam ni entene ho. Na on say bre na onko nyame anim no ne nyanketa hodie na onye adadiasa a continent enafom dientra A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah hamdan kaseeran
طيب المبارك فيه أما بعد إذا كان يدي أسداسكم الله سبحانه وتعالى وصوني أساسي وأبدي نيورا Omanhene na busa for say damasi e ma munyina afisha pa afin komati botaya yakopon ka se enchire kom redie e dos na enfiri komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ono order ni yakopon ka kire no se won fama wono nkura wonye bi wono ye bi no na chirifo biasi nyina ye bi edu ko Quran chapter 2 ye for surah al-Baqarah verse 183 nyame ka che komsheni se ka kire nkremofu a moagye din o moagye yakopon di se ma ya akomkyeni achiya fasting enhye edi amamu sadia meya ne nhye emadi kafo no ukoba crime say edikafo ne Moses Abraham Jacob Isaac no Suleiman na Yohani ene Jesus no omni edikafo na mo kire komu a didikan a part of worship. Okay. Yes. Okay. The tosum yenu minimum fun so a moaye edam minimum yakopon tem no ebechamo enye de da onu ni pantamu oni nyame ntem mfom so a wa ye tie nyame ko nyame na aye ne mra papa bone bibia nyame na ahye na de okowi obisika bia billion na de business no wa chiri komu ise nyame fa bone chewa fa sika no komali wura no ansa na nyame de acha nyo na meka de da nya ko se o de boni nya be chew na saya yaresa okay healing nya ko komshoni chiremu wo sisi ye chiri komu a yenya honhom ahode no physical apomden hunani mu so no yesenya esema ehuma broma wo se sa kom chiri eya eti maame papa wo hie ni ba ho be pep sika se pebusia ma ne madi dia wo hwe ekoma a wo fa mu no e ma wo hunu se se ekoma ya ti so se kom de ne dia maame ma esa atwe wo ben oso hememu se da wo be sati achiwe yakopon ma conditions wosu wani waso wano uyefunu bibia ye achiwe na enya me pe no pe ni commission pese enya achiwe 30 days nyame le ka chene se munya achiwe 30 days impo eye 29 or 30 days okay 29 or 30 days okay wasi sabosum ni pia muhu busum ni a mun share achiwe ase munya ko 29 no so no enumere mun hwe busum no se pia Ade Akye mungu sempia mun hye ne ma na Ade Akye mun ye 30 days okay esua bebu wane order nti ohu busum no nti 30 days nso Ade Akye mogu achiwi ya enti aye nyame nhyehyeye eno se ye busum enye mara mala shake ana komsheni na etwa se yenye 40 days yenye 30 days yenye 14 days 7 days dabi yame se busum 30 days okay ana achiwi ya no so no komsheni maaye no na dikanfo no yebi yeah Bible mo Yesu say when ye fast samo ya kontra anya se mo yam nyaatwomfo no bosamo ene Yesu na wo kan Mark chapter 2 verse 18 amanfo bi ko bisa Yesu say adele Yohani ni na suafo ne eye fasting the time wa ye chirikom the whole year no nyame say afini nyina da boso ba akopɛ ene wode ma ewiase yidifo nyase nso nyam time no so ye boso me so ye no na Yohani ni na suafo no chirikom Yesu ni na suafo no mo chirikom mo nchire etu obi nya kokoduro ko bisa Yesu sale na we mu de omo ye na mo de owura wo ye nyakopon sumani a waba wo kyerɛkyerɛ ye de Yohani ka nyina no ebia na woka time wa ye fasting boso me time na so hwɛ sɛ Yohani na suafo no omo chirikom na wo udidi ena Quran chapter 2 verse 184 wasi samu ahukyire mu akontuo mu yade mu mamu chirikom no ena Yesu ka kyerɛ sɛ nipa no sɛ
samre ayefuro kunu na ayefuro hoho abai de yentimi nchirikom nemom emedudu a yebedi ha akwantu ma yebe free asa akona be fa ayefuro akono ene yebeka ndadudu a ya nchirikom no ni ayashe mo takbir Allahu akbar etu hwe bible Qur'an a masa eyentafo kakra bi esisa kakra no esisa so yento kwasem kakra bi enti akom chini ya de bi a Omanhene Yakobon ya so obofo wo mienu ya we no bia mienu de wo hani fa no o twere papa ne obonkum no o twere boni na adom anya be dia ma nipa ne se do right no so bu nkusuo intention we ni a kanche se memema ohia ni sika na wera sati atwede unye yo but so about trimu pono no atwede nshira wo bo timpo se mekuma asemasi no atwede ontwede esa adoma e de amai very good na de very good adoma de ama ho no eso eti wenu wo waju se medi bone a ontwede ukwa bone no a obetwero ontwede wo twen se obenu we bishop wana we shake wo twen se obenu ni ya media chew ni we nu ho wo twere nyan na kuma sei eti de duati modern Yakobo so obesusu bia papa ne bone se osakafo eti dumienu imu dumiesa se ye ba biso bia papa ne bone eti akom chine ne yade a nyame se ho maso abofo no ntwere wodi baria na da nipa ne bofo ntan wo yefri ho wuchi komo a strategy Yakobo so kase so ono ne bedile enu bedi because akom chire ya ena akom chire so ye kokuo mu asem so wo se fi obi ani ho fridge ayi mu ma kodu bi bia bofre na koma donomi esakwa utwe ho atwa na utumi gina ya na utumi gina nyame mu uhwe nyame ani wani di no wura tie edu ba bi na ekuta nsu a na nsu a short a na ekoto de pure water that's right ibu ane enwunu na odi kuta nsu ekuta nsu so ye numu ka ho na wo hwe nsu yi egu nsam si na de uri egu onum na wa hohoro be se u game akwa form ho no ne se wo pia gu befura enu no hwan na gina ho obi ani ho tu betima mene hwan na ehu ho obi ehu no hwan se ehu bi nyame upini nyina gu ya ohwe omni bia wo hu nipa bi ehu ti akiriwia ye kukuomu asemu a se eka hu hira ye nwie na eka nyame sum ahodo pillars no ukan edima kote pa akiriwia se wanya akiriwia upafa mo mabofam fie wo ha se wanya akiriwia na se nya yade enye wo ha obi na nyame dia so wahwe a wutimi ko ebesi ho heavy ho kwan Alexander bibia waye bia ko maka sadien na akiriwia se menya mese menya akiriwia de menye na say it's the main pillar e ka hu bi pillar ni yenum de di ka so be din Yakobon ba ko pedi befua say Yesu kan Mark chapter 12 verse 28 say bibia di nyame sum de di ka nyina so be din Yakobon ba ko pedi de to sum yenu wo be salat wo be sum nyame ye wo esum ene on paibo mutieni you enyam yenu ye wo sum ene on paibo obetima kompaibo so na won sum mo oyade cause de nyame ahyehyɛ ato wɔ sɛ yɛ no wonni so enti wo no yɛ kase yɛ bɔ mpa ya wo de wo ma bɔ fam bi na nso so wabra bɔ no ene koran no bɔ abura ene esum salat de to so bɛdi komhyɛni otwa to adi wɔgye komhyɛfo nyinaa de to so ene so bɛyɛ akiriwia de to so num ene so bɛtu kwa kɔ haji emre bɛdu haji ba bɛkyekiri enti akiriwia ne de Yakobon ene dia me ewiase nyiniam somfo biara na enye se me yosofo because sabio asori 1 me osofo mko asori 2 me de ma se menkrofo nya akomkyere 14 days me si werum ye akomkyere 21 days eni babru mu ye hwe de Yesu ni Yohani eye ene ye bosumi biara na ye fasting okay
muncheni nye busumi nyina Quran chapter 2 verse 185 say Ramadan busumi etoso nkro no emu na moye akomchene busumi dum ye nyina ba ko pra moye ena Bible refer o Jeremiah chapter 36 verse 9 wo say emra busumi nkru du ye no Israel for Jerusalem for nyina hu setam na so nyina ba Jerusalem ebe ye buada fasting eti yakomchene no busumi anyakopo akreti ana wo chusu ye 9th month 9th aye friend Ramadan ko Bible mo ewo ho ko Quran no ewo ho eti ane ye nyina kire komo ye wi ne no ye bompa ye ama wo ho wo ye roma o area wa otie Christians and Muslims Omanya utim because ye na no say asumofra dwa na kamanya dabre to my Ghana peace ni ha sunje ni ha Christopher ne krefua sum antimi tumpo to bom paye ma Ghana wo bom paye ma Ghana mpanifo mo hyemra wo hwene ko hyemra boni bia ebe kotia Second Timothy suka mo sese mo bompa ya munima mpanimfo de mo so no sede be ya wo mo asetena mu no omo nkoye emra ebetia na mo so ma di yi Bishop Edasi wo bompa ye mo obiara no asa bompa ye ma adboniafo se Yakobon sakra wo mo na obi a wonu wi ni tramo wo bompa ye mo wo mo no bompa ye ma obi oton wi nya me sakra no nya wi ni ton na man kurana ansai enti achiruya de mfaso no edoso nti ko Islamic country a omudi so no yadwuma after Ramadan chi yemu eno say zaka no ye de mo zaka no ko Leviticus 27 verse 28 Yakobon kan ho eno say waye adwuma ma afia kwa aba okay na usika eduta age Yakobon say unya bia 50 million and 30 million and 20 million manfa yira me cheke afide adu no wachem uchem bia 48 no mu ba akopɛ e de mahiani okay ayenhye wenzu wenyi zaka no so a unyam so mahwease ese ya doye aya doye nemu ba ayenhye se yema ohiani no so ho nto no mo wo so ye adwuma na unya sika obetimi checking sika wanya nyina no a eso wetimi yi bia 10,000 is 100 million wo checking sika nyina no afia so no wo check e mu 40 wo check mark 48 10,000 no akoyi be 5 million de akoma dabi ni sika no bro 10 billion entina wo check ya ba ko no be 10,000 no upepepe yeni ba ko de amano ena me ka se ntisa nipa no se sika no e bia wo check ye wo sika 20,000 e also de koma se one farm man na se one ni so one farm man wo chem half kra na one ni so pepepe so we chem half wa for the 10,100 million old currency we twa chem bia mienu ana miensa no Philippa miensa na de amount okay e meskal kapre kwa nka usikenu kapre ka usikenu ma sika be eja boni afro usikenu nyodia okay wo di menyame okay ti sane ye we ya masanka ohia betu ase wo o ma bia mu yenye ntira ma ahokyere ba yenye ntira ma an robbers ko sai sika na wo ye no Yakobon say yibi ma an robber no onya sika no onya de krono no konya krono no yi sai sika no a wo pay music na onye o Yakobon kan 1 Samuel chapter 2 verse 6 wo si Yakobon mo bi di hia no obi di ediye to yi a wadi ne nyu nyansa no nim de nyame na mo di nyame se media wo mu no fama hia na wo krum ho no so ho nto no abe mo wasundwie bishop me no wo ye program ho to me anya sa menye sika esa me ma hia fo no me fa mo na me ama me mark school of Britain akoy law na hia fo no ma akoy an robbers o ma be tank akwem me ma no free Britain e be sra me no o me hia wo mo tinesi utu bodan ya ebeba mo ya che kom no ye hu se ya ben nyame se Yakobon se da obekye kom obi 30 days so ye Yakobon ti a class
so bɔne a wɔyɛ bia mede akyɛw gye sɛ bia woyɛ ne nipa nti so obi kyiri kɔm a ɔpɛ sɛ obi ahu sɛ akyere kɔm na kyerɛ sɛ wokyere kɔm wie a ɛnsɛe no a wakyere kɔm awie afei na mmeranteɛ de ma baa wɔ mu na saa mmerɛ no na anigyeɛ bɔne bi obi koraa tumi de kɔko ntɔkwa obi tumi de kɔyɛ ahuhudie bi na wakyere kɔm awie saa time koraa na yɛnware no koraa wɔkɔtwe mpena na kyerɛ sɛ adeɛ no a ɔyɛ no so amanfa so condemn to grabu kodwo tɔ fa so bia ma so na kɔm kyerɛ no ɔmahene adeɛ bia no a ɛɛdɛ kyɛ akɔm kyene gye sɛ wo nte aseɛ okay ɛɛdɛ paa ɛma honhum ahoɔdene bonsɛm huwa no wɔdware wɔma kwan sama honam mu so honam mu because yɛduane a yɛdie dodoɔ na isadeɛ ne fi ɛnti wo sɛ ɔyɛ akɔnkyene a wodwon so a ɛno koraa ne sɛ ne ani sitiɛ ne durume bi a obi a ɔyɛ akɔnkyene wie no ne ho ɔden kyɛn obi a wɔdidie dase bɛyam ka menim paa ɛti akɔnkyene no ɛsesɛ nipa firi tebea bi ɛkɔ tebea bi mu ɛsa ma nation no ɛdwo ɔma adwodwo ba ɛmbɛkyere kɔm na da wo break no kɔkɔ ntɔkwa ɛnkɔfa moto na wate adjust pipe na kuru wɔte kwan mu a ɔno wanya akɔmkyene bi wokɔ ha no adwene afei na wokɔkyerɛ sɛ yɛ akɔnkye nti na ma yɛ din afei deɛ maba na yɛ sɛ wonte ase wonte som no ase na wode nam kurom yɛ dede ɛno ani gye a mekɔɔ mu no sɛ yɛkɔyɛ asɔre wieɛ no na me ne me mma no me nananom mekɔtɔɔ biscuit na me mɛyɛ tie firi abɔntene afrɛfrɛ nkora sɛ obi amra yɛwieyɛ ne maame so yɛ fufuo wie yɛdi bi kan ya no ɛda nyame ase ɛbɔ mpa yɛ ma adikafoɔ ma ɔmawu wo maame no wɔpate ase ɛsɛ bɔ mpa yɛ ma wɔ bi so yɛ nyamsom ni a na bɔ mpa yɛ ma nko a na anasɛ wobɛ sɛ nko akɔ heaven wo nkɔ okay ɛnka yesu ama me yɛ ammɔ nasum ka yesu ama me yɛ antente sɛ ɔhu no so ka muhammad ama me yɛ ammɔ muhammad twɛdɛ ma ne nse baakɔ ntu mene ntira nti nasum no fi saudi if Israel bedre ha yes your man for so nya ho faso okay no go say ye tenase okay bompa ye ma Ghana president so we are the party we na bi wote so bompa ye ma no sitia no echim se pe bi be ka ho se ya make say ya ye di sala na daba for say ya to lord femu etu ye kremoni o kristo we party B party A so obefruka a obetua to bomb paye a medical for no nimpeni for man one sakra ena mpaye no so bobo mpaye ma obi a nyame betimeti o mpaye no so nipa no be sisana dwene hey chim stia na de koda bi enam nchirimaniti nyame a chim adwene na boa o man no nti akom chire die eyemfa so medipa na eyi nyame som so wo yare na so wa nya heaven unye bi nkoda abon on chiapa homemates dianainum a quarter to 9 menim say osom incident bia mbepeja mu makoya sorry na pacho we na ya na ye chinam no ana we no nye enam che de na ya na ye chinam idri ada na ye yekum nantwie ne yekum nantwie no kum nantwie a nyame so no wan wo sika no wan nya eno so we bone ba we no de ya akom kire wi edidi kakra bi de onya kokoro kuku ana se akokɔ bia na bia ye kama okay ne ba sa ne ye kwaji Boris B chicken na aje say bibia so ache de bi wom ye friend Idil Fitr no mo friend Idil Fitr ansa na obekwa kwa sala no tomo aburo ayo ade edi na susu nsa ana cup me cup konkuno tese no baako enan uyi nan no a wo sa nan no gu chance mu a wo de no o madodo bia se me maye 10 o maye say 10 pe enti ma sha se bi panyini no so na ma sa 4 Ibrahim Boakye 4 Salamatu Boakye
5 Idris Boakye, 5 Mariama Boakye, 5 Hamza Boakye, 5 Suleiman Boakye, 5 Haruna Boakye, 5 Nazia Boakye, 5 Hawa Boakye, 5 Mustafa Boakye. Sa Emma say Emma for Mema 6. I feel here me mam yenu manyi bia momo. Ade. Omo aso adwobo. Oh, okay. Oba no do aso na adwobo. We so aso na adwobo. So no wanya mo ni bi. We nya yi ma no ho. A ono ayi na ade ama. Ade kuma no ho. Wuyi koma ohiani a da no. When is cow or didi. So no so no ani. Onu no ani. Okay. 2 year. Obetimi yi ne dia na aye bag mienu. Bag mienu no. Bo be che here for be 5 and 6. No chim kama ada mo nyina. Se be kokoye sala aba no. Obia ma benya aduani ayede. Eni pe fitr. It fuya mo bia. Okay. When yi na koye sala ba. Ti di fitr nye din keke. Dabi e wala se kire. Idre fitr. Wo yi fitr de ma ehiafo. Okay. Yesi yi. Na ma wra hu sam e wo mu say. So when na de bro na be mani pano a. For man 3 days time. Evan command adano. Ah, Bishop. Because adano de bro ni yede. Ayeden. O so the man 3 days no di gu nsuom. Na bi ade kye okoyam. Nika. Enti adano bedu no o ka banku. Jawa. Bishop, that me about my selection mo be preach. Enti asumni ye easy. Eye hu ti. Ene asum Islam no, ene ni pasita ko 24/7. Enye ntokwa. Ajai. Enye ni person me cannibal. Me fi kwasa. Yes. Me fi kwasa ayo hima fie. Yes. Me hima na ye di na otweda no. Me say enye ni pa bi na ma me konkremo. Ni pasu. Me akasa research am ye Bible no Quran. Tes somrase. Okay. Eti asum no enku ena zongo asunku. Eti wa nhwe ya obia dwen se bia obu okra na otizongo. Otizango so onye som no. Dabi. But ohunu ano no conclude say o ka ho ebu okra na on fa timo makra mo form da. Odi atutu aso ya se kremoni. Empunso ewo ma me ya kanfo no. Empunso ewo ma ye no. Kremoni ba akukọ ye papa. Ye dia mo no nko a. Aye papa. Ba akukọ ye boni a. Munyina. Salaam alaikum. All right. We are having a wonderful time. Echebia maybe ahomano na enuanom kremofo wa wo so wo kremoni adamfo a wo pese wo hye no Eid Fit na Eid Mubarak no na watumi aye. Mene Madam Smiler ene ne ma ene wo fie ha ye twetwe nkomo na Mami Musa no abranti kakra no so we abranti de na me ni nkomo kakra osom no ya na maburu no bebre adwene yom se o nkremoni de omo ye tutuafo ne ade bia de a wagya me kura magira me de kakra ba de endorse che me de ase yehumu ase obi wa adwene bi ma ne ade ete sei eni de kwanso Mira nyame show se wa mesa akonya yi se menka bibi kakra emfa ye emabunu ni gina bre ewo nkemusumu ene Ramadan ye wie ene Eid Fitra ide akogui wo youth ana wo babunu a wo asudie kese esanse se wo pese osum Nyankopon mpo na emra wo youth no na osum Nyankopon eyi na se Ramadan no ekogu a ye giani esense e adom kese na Nyankopon de ede adom yen sebe yo wona omosum nyame sin yen wona omo hoden sin yen enso Nyankopon de pemu no wato ne sa frɛ omo okay nyame ne pemu no wode enso bi ato omo so se ye yare anabi foforo akom che moment man kire bie okay ne senti ne se Nyankopon ye wadom na se onya sa akonya na etimi som anase eye akonchi ya akonchi ne wia na se wo se woda Nyankopon ase na wogi wani eni jere sei DNF se uye babunu na mu youth no matikuo bi anase modidi nkomo ahia maget mesempoa taku ma company fo bi omo obi ho akoji kakra ede akọ children's home ede akọ baabi a utimu se wo mo ehun ede echiro mo na mo makosom mo makodidi anom na sankofo so ebom pema wa
ana ebon pe ma yen youth na emma yen kwatete na hodin emma bebi a Nyankopon pese odi ekodu no eduru wonom ensem fata enye se wo ya kiri awie oh ya wie se won pena bi a nyamfe ni abone ncheye won pena bi a asemasi ekiri ni da kogu emena so se oba na edi do anase boni bi na wo mu no wo sakoto aso nya ekiri no se de me mala mpanyin papa ekan no eye benefits bebree ene wo mu ekirawo se ne ekom sitie ekirawo se wotimi ahya won so 29 and 30 days e dey atwe ho free dwamambo anaboni bia ho dia ene na ekira ni wi a o kantim ese Nyankopon betima domo masa ade boni na otwe no obetima atwaso okay so inti fasting there eye faso bebree na de maye especially yen youth no so so Nyankopon kwa youth mu a ene nhira wo mu en train room pempe so say wanyini umfie no kwa anim kakra ya de bia boss ye minim sa nka me som ye da bi emre ni homa obia okay ma memra menu aketo enso ho no no so fa bi so me da se ye de ntia ma ahwefo nyina me am obia baraka da sallah Nyankopon tie nyina empaibo na se ye kan ya youth ya ye kan youth asem media kakra me de beka be papa de ho ne me bra yi de ho ene se ye kan no ye kan se Islam no gina fapim enum bi so there's a 5 pillars ye hwese ne yesisi edan po na edan no pillars ne nko an ntimi nye dan there's a pillars ne madan ne nya hodin bi soronko that's right enima dan no ebe holu ebe dwegu but nyoma bi ka ho na ema pillars no in so cry den e baso that's right say o ye sala anasa wo di atum se Nyankopon e ba ko ana wo ye chiria wo yi zakka ko hajj no eno nko ana e kan nko a dia anka pillars no e so manfa so e o dan na ye pese yesi no that's right intino say ye de blocks ye de tiles be wiring ni ade no emma dan ni wie peye okay intino dan no be wie peye no anasa chiria no anasa sum no be wie peye no ese say ye nyima bi ka achiria no ho anasa be ka sala ne ho ene say ye ne nipa anasa enuanom ne adofo ne te mentem se ne ye be sini o matena se nuadom onye boni ntia onua obeye ade a affect ne eno obedwe onye pesemu nkum nya nwe de onko a obekọ so onko a bekọ kan okay obedwe onua so obedo wo yenko se oye sa ne mo ya obe sebi ye kan zakasemi ni nyina ye to bring togetherness okay de be kai say onua bi so ha o ahihiam intino mami yini free manasa boano na how na okomu no on free okay intino say ye we nyina ema eden esomne eden ewie peye nya ye yuti yen kan hu say Islam no the word Islam no kra means peace na esoma ye wo me ye peace na yete esoma say e asumdwe som no na ye chiriwia ya serebo ne fache ye ogidie se Nyankopon de ye bone ache na daba akope after 30 days na 29 days no ye de daba akope ebe sei ni na asako nya dimboni ama Islam ne de na te say Islam ne kwa wo mu no ye nte ase the name peace no ayi wo mu no peace no what ya ase sei anase achiriwa na we 30 days e de pe bone fache e de pe destiny changer na se bia Nyankopon be se sound shebre ama wo no wonte ase yi ntino ye mesre mabunu no metumi hofo ade asa tu anwafo no ne adofo nyina afo se achiriwa no se ye wie ni nyina Africa na e beka se me ka se ye ko review okay ntina zakani ade ni a e de siesie achiriwa no mfonso bia ye den ye wom emani dimu ansa na nyame kura sa eden agiatu me da sipi mame bia homa no balance mala what to tell me ayade bibia homa no na ye nuanom bia se wo ye malam na utie na so pese de ba ko ka ho anase wo ye kramoni wo pese wo ka ho anase onni osumnum na emo pese wo hyi obi a ye bia homa na tum tiawa na
what me aba homa no so number no 0551 931 931 0551 931 931. Hello, good morning. Abdul Mutalib, Mikasa Free Bouquet. Okasa Free Bouquet. I'm Abdul Mutalib, Boakye, Boakye, the mind. Okay. The American youth never no Islam peaceful religion I have from. The Bonnet, my young man and that. After that, so you do one more the that. After one Muslim. We're going to work with the that's all friend. But you let that That's right. That's right. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Me by Chowan ye. My friend, My intiwa no pay. Good morning. My friend is shot. Yo inshira kasa. Yo, uchi au mami num kremofo. Omajo so why? Hello, good morning. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me bacha o me kase free abo me person. Na your friend say. Me bacha your friend me Aisha. Me kase abo me bacha. Mami ti ano pe. Me bacha me person me bisa malam question. Me bacha my radio, my TV ni volume ni ko form. Baby camera se da malam ni me ma. Ọmọ ya adìẹ. Ẹ̀sán mo sọ ọmọ bua. Yeah, lower TV no why? Kasa na ọmọ kasa ẹ̀ sọ ọmọ kẹfẹ́ yìí. Na ẹ̀mẹsẹ̀ fúnṣe náà ọmọdé mọ́ ayútu fún ọ nọ. Ọmọ ya adìẹ. Lọ́kùrẹ́ nneɛma bi mu wɔ hɔ nom a nkramofoɔ youth na kasa no ọmọ yɛ maa. Yeah, nkramofoɔ no yɛdi ne ɛsɛe. Ɛyɛ me dɛ paa sɛ hɔ nom no so ɔmo akɛhwɛ yie ɛtu youthfoɔ no so. Na maybe sɛ maalam sɛ nka Idil Fitr no Zakatul Fitr no ɛhɔ nom no nka mɛsrɛ ne sɛ nka ɔnkyerɛ mu kakra ɛhɔ no kakra no na Yo, Mate, ono na beka se chat o kra nti me empeke course card am run chai. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Me pa cho wan ye. Pacha family something confidence with baby dynamic security because that's sad. Yo, mami ti ano pay. Ana pay den she make them happy Barikala Sada. Especially my life be a family can be on Saturday. If you can go okay. That's it. Hello, good morning. Good morning, Omai. Yes, sir. Omai Unia Abdurrahman Ibrahim, Tichumai, Bono East. I'm pretty like. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mami Tia no pay. Yo, me mami ni anu baraka de sala. Wede Omai adadwo ho say oya je kumi si wo ma baraka de sala. Mate. Omai mami Tia mi sister Moses Zongo sister Free banda. Ama baraka de sala. Omai the malam no kan no Omai no kura wa tuyo magunu fo. Mesre politician e ba no. Politicians e be fa Zongo so fo. Wa ba ya chiria 30 days na 29. Ye wi ya kwa kokuntoka. Ye na mafa ye na militias ye na chanjawi militias ene e kuntoka bunu. Ye ya wura chiria kwanche ma. Ye ntu ye ho fomfiri ena tuka nan mu jealousy ye back by ja manfo nyonko wa wi chiria mesero mo me nkwawe nyonko na achira. Hello, good morning. Good morning, how are you? Pacho me when you announce where? My intel. Yo, Pacho me kasa free you boy is your friend Zakaria. Okay, Zakaria me too. Me
Yo, I try to see Chama Lampani as my power divide. Yamima, Yawakan Yantin and Fanya. That's say, Mammy Fadi chat on a member Hormona, so Bisu Busa, Zakat, and H. Tiawana, Mamma Kuala to us. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Wendy. Your family, Terry, I'm a Casafraguna. Tell you about me too. So, may chairman now for 4 million cremo. Okay. Pitru Taka and in the Busia, Mamma, no papa. It's your Bibia, none of Madame from the Camundi, man, Balika. Barika Sara. Madam, Mamma, Nasa Busa, no Tim. Mamma, Yamin Shirano, Manu from Kakra, Unipano. Zakati Fitri, Idi Fitri. Zakati Fitri. Okay. Ye here for Diane, Edema. Okay. And Nuna, Mamino, Waya, dear, or translate. Okay. Do be here for. Okay. Nipebi ocean one your back. When start on our country ocean, be a for dear Aman. Okay. Nipa could be as our guardian. Baba could be a kunku. And nine, kunku nine. There's over to my arm and abro, so I manage your kunku nine. But minimum, no, a man, you will move to Honma. So you try Arabic for nice mood. Would you go kunkuma a bit 1.5? Ten year try. No, you're not how was the car. But man say his car can also when you went on them, when you went to okay. God, all the Yama here, no Yama Rade. Sanity. Madam, Bompire and I am Pejayam. Yelika Yabda, Uchedian Punyakupon, or Sonia Sasurano, yet Danasi. Not dum tea any in Abedu, baby away. Ya dear buy ya nay eat or dame. I feel ye do I want me. Yafoni Kemufo near Christopher Yacopo, Unshrena. On my courier, near Doye. Ubia or pay or money, pa or pay Kuman, Pabia, Mas Yacopo, and Mano, and Cosso. Nayacopo moi, near Jihad in a Suma, yes, I can. Mayacopo me and sound quiet. Conclusion, Cosso, I'm by one for you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lovely. Wala smala Jami Shrao. Na minimse mo koto ampai boss. Na minimse yebenya botre na ekira no pa. Yebefra homaso ne di nkomafa. Inshallah. Ka ko be di hu nsem. Inshallah. Ena de ma ni wan ko hono ma na te se no ano no. Na men kam ho pa. Okay. Happy Eid al-Fitr to Ade Akye ladies. Abu Swami Zongo. Wait for me producer. Osimo mani chinkafa dimo. Enti Ade Akye ladies. Abu Swami Zongo. Producer by attention. Say tese de ma mutinkafa na eboro. Hello, Babu Eid al-Fitr. Enti no munso manu pa. Na mami ni jatia wana fe yene doctor. Mensa eba so to check komo na me catch us say me scientific mama Dr. Adams any Dr. Mi Bonsu mema omo barika da sala happy Eid na so trade and so pa ya rehwe so dia stroke fertility ne chronic disease nyina no ko eme scientific atwema techima kwada so kwaso ana kejeti ahwani mu race course 0277001234 0277001234. Oye kremoni na ope chicken dia halal ya seda aye se kremoni ubetuma tobi enti for nitra Boris B na kwaje wo chicken food chicken anasa Thai wings breast gizzard and awopa ubetumi akwaje wo dia ho na bibia aye dai akoso kama dia maw Bantuma High Street ya any press within animu Aswanse market Santasi roundabout Unity Oil animu Poku trading edum LG Mall Topper Shell Body Junction Over to me Afre
05444453. Aye, na bibia akoso time heba se a 3D malaria pa na adokrowa ana udidi a wonte da ana honam yo bohwa eno an se time heba time heba so for the general well-being. For 0244 417669 0244 417669 3P garlic 3P work natural health no high blood pressure menstrual pains asthma se waye kese na omu aye duro stroke ana wonan ne wonsa do awaye titiriti wobu on ma odwonso emeye wo fru ache aye tacho sugar level kwa na ekosoro bomodena Kumasi corona heba Chris K Kofodia Gapson Pharmacy Enkran Okashi Angel Heba for 0248928824 0248928824 and 020 100021 Apostolic Invasion I am prophetic Eba Prophet Premper Ministry and Eton Safre Ghana Nina Yesiam Ewo Ratri Park Lancaster opposite Anopa non Chrome a morning session and you may no noon evening session now memene die out medical outreach a free 17th a kwada kopim ni fiadano Anopa ni you may be ano onyame dan ho the Reverend Dr. B John B Gate and Dr. Reverend Dr. Douglas Okona Frimpom, a Kumasi Council of Christian Churches in Penifo, Ebekan home, New Z Natural Mineral Water, Yan Supanum Wedding Engagement Outdoor, yes, 7 Asia, Nayadi Chile Yasi Befua, Freya 0244 620294, Utonsio, Obasiato, I Frey 0244 620294, and 0208 18301. 8 now but we ever Bremen West Brook to Johnson Chronom Depot ho and can assure mine Quanso Atomic Depot ho and a matrobes Wosunyane 3A Herbal Center I so Coco and Adokro Bua 1 month in Unquajuma 2 weeks Oda Hona what feel to na fan boom papa and no wow West Space Nebeko a baby constipation na pass no so the Coco Master is the 3A co capsules Colinak Danny Misty Pidan Kubenya B 0546 107 107. Se Coco Quadia and your 3 Herbal Center Coco Master a 3 Eco capsule. Spanish 3 power combiner. Let our powers combine, Captain Planet. Yeah, the Spanish ginkgo capsules abe jaso. And on air for anti-aging. Oben noma and yadia oben in terms afe and mental sharpness. Obu abo number manu se sia. O down when you sabo mami bio. Ebu also what dream or how titimi jausa. Moja litimi near for Sunday one share obenya stroke. Nya Spanish ginkgo capsules. A relief from sleepless night obu on my otoa 2 a.m. na near to no kind sabi debi ubetimi ada kama Spanish garlic mixture and capsules and so onase tata utna siana nasia tata shoe a wo share wo sorry your face shoe no just how the shoe horn and the same debi enye afei oh na why emre obu also a cholesterol level kwa na ekosoro low blood pressure da bia wanya cold na wo him da bia o hwene sisi kata ne ade da bi obu on mo dware wi ana no ye ne hene obu also an menstrual cycle no and then 13th except 21st entimi nyina ye wonum so enka wo halitosis Fred Doctor 0266 1141 11 0266 1141 11 Fibo Ventures ye the Ashford Prince toothbrushes Papa Ashford and I the Afri Fresh herbal toothpaste ama make come form ourselves bomodena say wo kopo segolena ubenya ni dosopu upeba kwa toso a enti wa wo tom brushes ne toothpaste no ka hofo ani kire Fibo Ventures oposego na lebo no so wo form kama 053 5452263 053 5452263 afa Tonisac Electronics. The pump birthdays now ready. Amami Sanka. Tonisac Electronics. TVs, fridges, freezers, and air conditioners. Papa BSI Wi-Fi. And then you know your property electronics. Your beer showroom Cassia will Sunyani. Cocoa board runabout. Yani oe terminal dish anymore. Samsung Edum Malcolm Kumasi Dankasi no Ubohu or Honomo. And SD Karam Quantum Pono. Ufli Westi Master this is Quantum Pono Mano. Yani terminal no
if I say triangle no di anymore. Fresh 0500-309-309. 6 months to 1 year warranty. Elkoto year home theaters, electric irons, kettles, blenders, rice cookers, your property electronics. Emma fee. Liberty Conference basso. Akana mienu pe and a jumedi e basso. Na Omanhene Yaw. Amwadi nyina ena me de dwumade ba the X blessing Genesis 48:4 nyame ya adoma memene da no nsia menim se no nsia no na anhwa wonya ba bi nsantika ho brantem ebi mu be da ho na dwunu nyina na ade akye a wo mo atrem ndia wo ma de dwuma no wi a wo makọ nyame access na ko ase wonfa ojiemrel Joyce Boakye ede ye be ko anwum apagya ya ko soro mu so emoji music and minister Kwame Jedu so ba na 6 am Jubilee Park enya yira kwan Jubilee Park shenon so Kane Prempa Assembly Hall udu KJT a wo se wo ko Jubilee Park obi a be kire wo free ba bibia ba wo busa Jubilee Park pragrade wo be ba na Opesa wo bua jumedena seed in here 0249-640-993 0249-640-993 Natiemio Yaw toothpaste and toothbrushes na ya said that Kevo toothbrush ni museti ewura wo sinum tutu bibi afri woma na ya the Total Care toothpaste eya miensa Total Care no de ya ne say obu on ma kaka wo sim ebema na ko plaque abesi sese wo se achi ebe ye free ho afei germs no ama cavities to kura be da osim ebe free ho afei Yaw's whitening emema wo se fita ema o minty fresh breath obi on mode pesi wie kura na numu nka ho enye se wa use whitening ebe boa na afei Herbal toothpaste no so bought or sell by my strong teeth, healthy gums, and my fresh breath. Freya was 0501-390-337, 0501-390-337, and 0501-390-338. Yaw's toothpaste, your brushes also Prince, Princess, Monarch, Duke, Duchess, and I'm afraid the 0501-390-337. Somebody, Dr. Mensah. Ye kona sie ye ne Dr. Mensah twetwe nkomo ma ye krado a momenti doctor ahene mejo so obru na umpom te say ho de pi ye do bad ase ano pe wa magana fu nyina ho ma ba ye ho ai ya e ma me je o program ho no se anuma ya wo de hyase no e mamura no pija yes e ba sa so ye kai echi sa nu we no pa ye bo na fi mpenifo te ho di asa those times nya grow Thomas Frimpong no the say ye na onyumba ku yo papa nguma so me pe nguma so me die ni ye mu kura na ka me pe let's go to the dia ya kuchire ni yo be huru say so dia bad shisha yo no etu awosin na esatu ma fa adwene ma so husu ye and the abey dia hotiko lo de kodo wo mo so dia no wo mo so dia no so ya nyum wo mo se he da de kulu so de ho ya titi young boys no so ti ase Kevin mo so ti ase o mo ti ase pa ala de joga ya wala hey ba sa ba anyu ba ku bia ba da be ti da be hey ba sa ba de o mu grom ba ba sa ba de o mo sa South Africa anyu mo to do ha be ti be hey ba sa ba de me de nyum wa de se kakayo za na kakayo no kale na ya de chenga Shatawali kakai yeah almost the other no oh yes oh there now boy no I want to tell you fa ho I said I was the enyu ni ugo yi hwan ye doctor Egasa o ma me da si pi ma yan ko ne say baby ametaba ha ya metaka wo mu asasa na afi wo haw ebi wo machi hu that's right na de wo mpayiye na Dr. Mensah kasa na bi a was there bi me de edru ma minchim na fidi firi wo no de wo payi de wo beti ni yi na watie ni yi ya woni pa bebrebe wo ho anya wo mo hyebre ne ba bi a wo mo nam no ba bi a wo mo ni kire no nye wo mo hyebre no but na brabo no appreciate my bi frɛ me no da wo kan ho sɛ ma me a na me wura ho awo bi mu was doctor me wale wo ba bia no wo
me wale oba bia no owu wawale man nan e man na omu nyina ewu nti aye na adwo so wale biu endu osuro kura so obetwe mpra e ma fo the man kura no third one what ya go bi agwa ma but unim wawale ma fo omu nyina ewu ewu wose awra wose no se oba no nyem na obewo a na wo so no woni akola ni na no mawu ebi mi ensa na yes ba ko de ono de e se de ase na furu ase no sa no mawu edu ohun se bibi du na chi na mkrache on se ya mota afa no matra ibi ase ye mfa no matra o mai bibi wom enti wo se o hachiri na ho se bibi na ebi wachi a ebi unya sa bi kura mpa na obi abodu bi ko fa o ba bi tete no ene obo odua wo ye ne ya bibi anase bibi akoso ana mpo bi a obusuem bibi wo ho ne hantel sa na no sa na ye fere se sasa obia wone de obi de ho no mo a ye de hia na ato no so se eni na chi obi de ho no ma ye de ato no se kro no bo enkoso na brabum obi ho no ma ye de ato no so se o fa be na bia be ma no onye ne basa enti eya akwan ahodo bebrebe na sa no mi timi bedi obi achi a o ma se nyame anya wadom am wa anya obi ti se haban a mede abe ya ebi dwale ya nyame so de tumi ahyen haban mu isa ma sam ni na ati o bebre na ya no madwe mo so na haba de ko yusu jama bosom ana se ni ade nya sa na tie me obi ene wa wo yechinyejefo na wo yechinyejefo che me ko si mensa o ma hene haban e wo ho no mo no ye mpanifo se ba se obi gugu fi a nya adwera haban ene e de ti nipa no den na wo mkofa adwera haban na ti no babu mu kura mpo ya yusu sa adwera haban de ye no ma hodo de bi enti enipa why na asem den why na won say me de haban asem de obi kura ka obi timi ka say me de bibiduro de o ko no bibiduro na ase de wo nyankoma de ne ade no say na dwene no onu say heba medicine kura na ya boson say kane ne say dinsifo no yes I ndro ni ntino na dwene ne say because comfort we na atete adro di asa ne ba eti adwene wa chi ni say ai sa honboni bi na me de tumi shen haba mu enti obi a wo ya adwuma enkoso osika se mu nyina wa otumu say oba ho ofepa be ma se upa enche okwa no wa ya obasabasa obi so wa ya promise na ne ya fail no na ya fa no promise and fail no ni nyina ya honhom sem na na me ka owura de ono so wale be me oba bi anu owu oba bi ono ma o fire funu ne tisi obi anti e wo seseye ni nyina bebre na honhom sem de bi akiri endi sa haba no de so ye sofo so ye asoliba so ye deacon so ye deaconesses so ye hwan o so dware bi because ya haba is very effective obi a ufie kura wo ma wo busu nyina no o so wo ma wo nyina dware bi eye ni ade ho adanse enkyere wo a ade no enye nyame na ebie mani na mede sa haban maba na haban no bedware na wo krada me de akwasi na ensan anka me ne da nyimra abodu mienu ya wura kwasi adamu na me hase adwale na me dwale ne da bia to aho sa 7 days enen so ko na wie ya o man se nyame Israel nyankopon te ase wo be fa won to mapefra na wa ba huru se afi nyame wadi wo ho afofi endimo a eno ma nkoye ma mokora no ye de number no tudwa mo amu he TV ne da so o fa kora betimi a WhatsApp na 0244 no so 0244 92 12 69 we de WhatsApp line okay e na betimi a fresh 027 11 73 551 and you remember line is 0532 92 80 ahoma we upusu faso a obenyame okay o ma make obi nso bie na numu ha wuntimi ntena ha
halitosis enum kankan yale enum gu ase pa serious enum kankan yale so wonu mo a wo kasem papa pa but ye nipa no wo hwe nim kura na wati fi so wonu mo bon enti bomod na hwehwe Dr. Nancy chiri kwae na ye mo na won so nka ai free wonu mo ba no enyai na de wo ho Dr. Nancy he back na ke pe e na ya nhihye se obi anu mo bon a ye be so wo sa problem yi e de ama e wo yem obi si doctor na numu if be say if you do ni mai bi me kanasem da obe ye CCTV camera man no fi obi na numu say ya nka na froza nka chen say opani yo hawni na boa wate as a doctor so otimi boa me aka me da wase pa na ko yale we say mfia du ni 20 years na bia me yale ntimi ko nipa mu kra na me fele me man na duro eno anu no wo say ampa enti na fell doctor one day Pacho enya hote anagudie wo de say wonu mu bon a ebetimi ama waduru ama wonu mu sent no afiri ho wade ho no ena mo amanso nu mu bone omu nu mu bone o ma no wanom a o yase entra ma ne nse am yidu se ho ho mu de akira ye bedwa na saseduru enya ho ho sem so ya waduru e de be ma wafra na bia na amana bia saa nu bone no ntimi nko ho bi o wade wo ba bo be funu no da o ti ana ne bo funu no ho pese wo fie ntimi sremo amutie ye nse Dr. Mensa kasa hada me ne Omanhene bisia na makasa kyerɛkyerɛ de enu nso mitimi yomu bi nyina no ɛyɛ de bo ayɛ man Ghana ebi sɛ wa ahwɛ yie na de yɛ ka ho ase mo ma ne tena wo so a ma edu nya na yɛ sɛ wa ma wayɛ ho abro bi aka bia ɛfa yale sahu bia ne nyame de adom Dr. Mensa because mi bi dwumadie ne sɛ si obi yale na yale ni hunu na ne pese ku no on say yale bi wono ma enku so na egu oni ma ni nyina nyame de hu tumi adom ne enti wo mo oni mu Dr. Mensa ho asem no Omanhene o mo misa no yale ya mesa ansa na o ma ba enti o ma mensa e obre ma menfa Dr. Mensa enom bantudwa that's right ni wi a na ya solid e ko that's right o mo nyame pe o ma je o mba wi number bi kan e 0244 92 69 0244 92 69 and 027 11 73 551 and I will go empty adwuma lie no so frɛ ni a won sa e be kan e 0532 92 8095 okotwi ye ni Guinness depo e di hwani mu e okotwi okay na wo konkra pumpuni manta mu nso ayura kana bi Japan akompre ko na bro san o Medina Zongo Junction no abro san na se ho e na Dr. Mensa he ba clinic ye di edwuma na wo mo nyame pe o maje wo no o be hwe akiri kwan that's right okay ye peja mu na bi mu di o ma woda entem so property electronics na so yasne nana ya usu ansa ene wa woda we from Papa Joe eno mame Clara ene unua Claudia Hectoria mame ya Victoria Asma Jando ena your auntie Kukua nana ya usu ansa enudino doso Kayla Amenshra Bempong from your dad Ken Kayla Amenshra Bempong Dr. Kwaku Francis of Kintampo College of Health Neo Awoda from Rock Boy Apesika and Erica, you're a student of Kintampo College of Health. Dr. Kwaku Francis, so about happy birthday. And this one, Ruth Mensa of Patase. Ruth Mensa of Patase from Nanajimai, a police officer, wishing you the best. I was here for the Musia, Yamamunina Eid Mubarak. So trade and ponce omoamo na adepa bia na amoye no onto super ngusomamo amen. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Are you
No, I was not shocked. I'm always booed. Everywhere I go, I'm booed. I like to be booed. That's why I fight hard. Because I am the king. Ready? I'm ready. This is my national flag. I'm proud of it. And I'm proud of Africa. Sompa FM.